Muri tumulekera mangana boigo arengete umuyega wa matanga chinsemo ni chanya koe embassy sebono umurundia uyibono kabaire weskuru ya secondary ya daraja 2 asirita George Muturi abagako negoli tokolia lema yoko bakora eskuru yemeremo ase myake menge asomuyego boigo ni gobono mangana siasa roka na kubwata nsase nsemejo abare aho boigo mbekera na asomuyego yo una tukumanyigwa no mulikeito dipona asanya bono bunankurangi injiriga abantu abatakurangiriye injiri mana ko igwesi mego tebenga alo umuntu ono wari nyange nabekira amaje igongo tigera asomuyega bwa matanga yoko mwenyo murundi abwe skuli ya secondary ya daraja 2 George Muturi Ongoli yugutuka emeye county ya Kisii abarai ao bagisiasa nigo bayikira nororo asokurengora yabo Umuwaziri we wizara y'ekigosori imeye county ya Kisii Emmanuel ngabuli abantu bonsi ngo sabirense ya Kenya koba no mulembe arolire buna eburaburu yabeire etokwendera gusaba umulembe toke ebenga nabana baito bakorwa kigojoini ambe kwerende egente kigekorunga sabasaba etoko basaba kimuranche. It is peaceful demonstration onye goko gendo lakini otebetere tiogenda still naboko beranka soko onye bogi matosuke moto nonye nabo umwemsie we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi oyobogo ikirana asomuyigojwe nigabuli abayiboli balitiche kijeji basali cyabeta kigosareka baende asobisi nainde banyare kwenyorera chingao eli basomeri abana ale gusaba abantu baito balia twaite basali wodi egatoke chekira bate problem chikaira na gochobisi cyabeire wikalero ngo cyera na tuarenge igonye cheki ya waya saligete genda obisi anokoreki kwalikirwa cheki ngao wewe harafu ya basali ya form 1 to etabana next week muno mugabana kwanete next week kuba tebitole moche tobaye cheki abana bakoreki bagende school gukwana na barayibande bagesiasa nigo babolya barayibali bachorire go chichiabisi banyare kwigirira komoni mwana inchi eli banyare ko babako baoroberia obogima sabira abana bali na bali bare gutinena ne akitemyo yaba bande bagakwa mubasabire n'eki family cyabo tubabayire ngora mweshimiwo yanki murahara assembly akimo kwera abantu baito ekerengana ya kirembe gose gochoga chikanisa gose gokoraki mwanye kana akeraba na inchi bakanire mogo ikamwa wo musuri ali chikona ime mwoni abantu aba babakire chikura abantu bami ntogosebona gaki chinga kecho omwemisio yagi nigatebanga barabuna barayi bachorire nigo bairanire magega asokwegerera obwene bwa komuni mwana inchi sabere sito ya Kenya mwai wa munakwana ekela kia magana abarayi mototomete nintu twafeliri abana baito lero umuntu akugira cyotirero wawe gasimambye umuntu ogira cyo 2014 tanya kanyora gasi na to expect to umuntu yata chapara akora mandamano igona ari gusaba musabira abana bari baito bagorgo jensi pado tuko nyuma ya wale watoto igoro naende kubona gukora tiki uko ibona ngaikole Ginko ripoteria egetaseni kia unambeya mokia Ndizi TV kuruase kinyoro kiembasi kikutuke meye bunge ya kitutu cha South meye county ya Kisii litere nenkoro kwa Dipon asanya